turugamire trilioni 11.8 11.8 trillion. Akorwo niyo 65.5% ya GDP. Kuga riu tutigitie hanini tukiuge we are totally indebted. Haya. Na warona GDC itago GDP na turugamire ke thaici marauga to around 20 trillion. Gumitaraga in US dollars gonna ni domestically ni 854 billion US dollars. Kogwa deka mathafu makwa gonna to around 20 trillion GDP to. GDP no amenya ni no it declared maugaga utwikaga we are between is about almost 17. Yeah. No address yethirika ni really base. You know when you rebase kuri base ni ndwega utharire getha mundu ndagakigwe ndwega mundu anyite wega thoma gikuyu kiega kuri base ni kuga atiriri ni wauga utonga waku no andanduka ni gukire ikiro iri tugithiaga na indicators ukiuga ruri utonga waku wa bururi ri ndurari 17 trillion ni undu wa maundu maya riu twagucia watuika ni 20. Ni gukire maundu mari magituma hi kiu ni gitumi kigikorwo te tondu gwatuikire riu utonga mathiri rikorwo percentage of GDP meaning now no tukiri base ni getha tuhote gukomba no na uguo wini akugite kana karia nyoka biarageire ria karokire bururi na karaheyo ritwa na karaheirwo kinya ciringi 230 thiri uria kena guo 230,000 no juria tiriri 230 kinya uria uraciarwo mundu angire milioni 20 mundu angire hera tau ni ngire hacia kwa ndethiranirie Inooro shesheni hakuhe nawe.